Hei All India Radio Aizolani Chanchin Thar Acher tu lerem sangralte Health Minister Dr. Al Thanglianan COVID-19 Shileng lakami pui himna na inkhar khipa test run pui nei chuan ra tha achwa ta ni na lang ati Champhai District Disaster Management Authority chuan Myanmar ramri kaltlanga ni tinmamo eile in lak lu ri lo arel JAC on Inner-Line Reserve Forest Demand Committee chu ramle chungcha ngai tua turadin core committee tangin anin hnuk dok HNLC helpol swai thlui ka hlumani chungcha nga Meghalaya Home Minister abang Sarkar lai puina thlona kumsom paria chen chunglam COVID-19 thridan na apek me ka ngai thatu te thridan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lowin thla da lo ula ina tom tlatin tul to pa lo chuan lo pon chhuak lo ula mai tuam na wa midang nai lo kutle mai ti file thridan na lak te lo ngai poi mo ze lang cheu COVID-19 kai noya ria do nei chuan rampum hop helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei rengani tuna chuan chanchin thar ilongai thlak chhun zomang u Health Minister Dr. Al Thanglian chuan COVID-19 shileng lakami pui himna na inkhar khipa test run pui nei chuan ra tha chhuwa ta ni na lang ati Voina AMC huam chunga partial lockdown le Mizoram chung mundanga inkhwa khena kalpui dan clear ho na neya Health Minister chuan tun naya shikai tharzat atla niam ba ka ZMC le shikai enkol na mun sang phurit po azang khai ta ni na lang ati a amero chu shileng den mun chu zia omanga alan awang ta in thla da pal a hlo om ti soin mimaltin an film khurjwal sau atul hun lai takani ati lengpui airport a khwaljen lo thlengzinga tun thachung hian positive an pung le nia soyani a Mizoram pon tanga lo ho te endik chungchanga film khur hle angai le to ti Health Minister chuan a soibok meeting a hian School Education Department ho tu te chuan thingtlang lama shikai omlo na khuwa te zirna in hongtran turin ro man an siam ti soin khotlang ho tu tengin na bo zuin district borsap kaltlangin uluk taka endikani hnuwa phalna ti pechuak turin ro man siamani thule district 10 khata chuan khoinga maza ta DC 10 phalna an pek to thu an soini Meeting a hian zirtir tu te le sikula thok non-teaching staff te COVID-19 vaccine pe kim thoi atul thu te vaccination drive atul anga nei turin ro man siam tha anti thu te tarlan ni a AMC mayor pularin enga sailo po in high court thutlu na anga COVID-19 nom nok le bol lo pai hun enga mo chen akhai lak chungin ro man an siam thu soin tuna chuan a paina tur mun an nei fel to ati a DCHC CCC le 4C10 khatbol lo paina tur po amun naya an bo sai ti asoya shipui wanga chuan cham thei din mun dingte tan an veng LLTF kaltlangin AMC chuan poisa chengnoi za chuang an sem chuak to ti asoibo Tukin Khan Minister Pahni Pulal Chanda Maral te le puti jilanun tuanga ten champhai diet le DO office lo in an mamo sang te amuna anen fia Minister te hi champhai daira hian principal le staff ten lo dong songin an mamo cha sang an lo thlen ten ngai thlak saka education changtu minister Pulal Chanda Maral te chuan a the anga malak sak atum thu soin champhai bi at zerna tura malana kalmek bo university te ne na in thun zom thilani awangin bo zui zelani ati a zirlai ta tan hostel sak tu le diet office building chung sak chun zom mek ten en bok Minister Puti Jilan Tuanga chuan Education Minister le ati min champhai tlo a amun nge ya an mamo mu puya rom mana an siam sak tu lom mati thu soyani Voin Khan Corporation Minister Pusilarin Sang and Mizoram Cooperative Apex Bank MCAB mobile ATM van nungleya availiam Pusilarin Sang chuan mobile ATM van chu lunglei district lo om ngai lo masona do om takani ti soyin mi puite tana ol samna le rim chana thlen tu poimo takani abei sei thu soyani Mobile ATM van hi financial inclusion ti hlotlin ani theinana NABARD Financial Inclusion Fund kaltlanga rom manani a bank le ATM omlo na hmuna chengten ATM manga bank service an chorve theina tura Apex Bank le NABARD te tho ho na ani mobile ATM pani abul tan ni in Aizole lunglei district ta na duan masakani a hlotlin dana zarin NABARD chuan sponsor bel zela in huam ti asoyani mobile ATM hi Mahindra Bolero avwa ani a Apex Bank account ba ka bank danga account nei te po in poisa an chuak thei do na ni Myanmar ramrikal tlangani tin mamo eile in laklu chungchang relin champhai district disaster management authority chu borsap Pimaria city Zwali Hovin DC conference hall an thukhoma
tual chung thar thlai le chome tam hun lai ani awang le Mizoram ni tin mamo e le bar le tul dang te alu thata wangin don den huna ramrikal tlanga ni tin mamo e job lak lu chu hrileng mek den hun thlirin in sumri ni se anti a vegetable supply chain kal tlangin mamo te ngai to zel ni se than ti thu soin e le bar chung chang har sana om theite DDMA in thli thlain atul chuan malak zel ni se anti bok he huna hian DDMA member te ba ka sombik official Assam Rifles VC Sabet Quarters YML MJA ho tu te antelani tunlai rasuna sa wangin mamit khapui kong National Highway 44A dampui kho hnuai le dap chua in kar kong chu anal hle a lir theitan kalahar sa hle ti mamida kan correspondent din asoi National Highway 44A dampui kho hnuai le dap chua kho in kar kong hila siam zo lo blacktop lo ani pia lama lungpo la pha lo na mun tam taka lo oma lungpha na mun then khat po ro sur wanga kong ko leimin then fai nga lo lir thain adai na sada wangin adyak nalvek thawani National Highway 44A dampui kho hnuai le dap chua kho in kar kong hi kong chuk ani wangin dap chua lama tanga dampui le mamit lam kal har sa zwala lir thei 4-wheeler tan lo chuan kal hlei the ani lo ba ka lir thei ka ni nei chi tan chuan kal ngai na om lawani heti lai hian hemi kong enkol tu PWD Highway Division 1 chuan thei top ma anlak thule lir thei kong nalatang te hnuk chuak turing excavator an duty tir thu an soya lir thei kong nalatang te hnuk chuak tura anda JCB hi chhun lama chawa duty a lir thei khal tu zuroi kutlak pal an lo wangin zan lama chuan JCB operator te an duty ngam lo thu an soyani chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga ponani Joint Action Committee and Inner Line Reserve Forest te chuan tun naya ramri boy chungchanga undocument the lo terin tlak lo ti a Chief Secretary na thon le ta wangin ramri chungchangai tu aturadin core committee tangin anin hnuk dok ti asoi hemi chungchanga hian thu chua siamin JAC chuan heng document thon le te hi Mizoram sarkar chuan document rin tlaka nga yin nikum October ni som paru khan sarkar lai puya alo thelu to ti an soya tun den hmuna thuain kokal nuai to awangin sarkar lu ti hai tu ani mai hlawin sarkarin ramringai to atura adin core committee tangin anin hnuk dok ti an soi GAC and Inner Line Reserve Forest demand chuan Mizoram le Assam in karam ching fel tura all party all NGO le JAC ten joint memorandum siama Prime Minister Nena kumsani som period November ni somni pathuma an theluin omzia nei chu loma manti thu soin he joint memorandum a hian document poimo le rin tlak tak tak som pakwa je telani anti a Mizoram chu kumpinu sarkar in BER-FR sangkha jakwa somsari panga a ramri lung somli paruk phuna an pe ka ni thu soin tol san mai lawa mi puite in nung rol taka ke pen zel turin an som ti an thu chua chuan an tar lang bok sarkar ho tu te kuta in peto HNLC Helpol General Secretary Chin Cherry Starfield thank you ka hlumani chungchanga Meghalaya Home Minister Lakmen Rumbaya chu abanga thank you ka hlumani dan chui na diktaka kalpui ni theina na banga ni thule thil thlen dan chui tu tur judicial inquiry din thati thu soyani heti la hian Shillong khapuya curfew puan chun zom zelani a mobile internet service port ti to play lo kani Pian Pungarwal ban nong te tan bo sai Paralympic Games Tokyo nei tura India ayo tel tur infiami te chunak tu hian Prime Minister Narendra Modi an video conference kal tlangena kom dona he games a hian India ayo in infiami somnga pali an tel dona ni toni Paralympic Games sa India ayo achuak an that number tu mani dona sports discipline sa sang pakwa an tel dona ni chanchen ti top na na tlang pui Health Minister Dr. Althang Lianan COVID-19 shileng lakami pui himna na inkar khipa test run pui nei chuan ra tha achwa ta ni na lang ati Champhai District Disaster Management Authority chuan Myanmar ramrikal tlanga nitin mamo ele in lak lo ri lo an rel JAC and Inner Line Reserve Forest Demand Committee chu ramre chungchangai to aturadin core committee tangin anin hnuk do HNLC Helpol Shwai Talhui ka hlumani chungchanga Meghalaya Home Minister abang chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani